Iliću. Hasane, hvala lijepo što ste odvojili svoje dragocjeno ramazansko vrijeme i pridružili nam se u našem programu. Esselamu alaikum. Alaikum selam. Hvala vama na pozivu i veliki selam cijenjenim slušalcima Radija Bir. Dragi slušalci, otkako smo se upoznali i sarađivali prije nekoliko godina na jednom lijepom zadatku u povodu godišnjice genocida u Srebrenici sa Hasanom Hasićem, evo zaista lijepo se savjetujemo, razgovaramo, pratimo njegov i umjetnički rad, a inače Hasan je diplomant fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, sada već i apsolvent drugog ciklusa studija. Hasane, još malo je ostalo i na tom putu, je li tako? Stvari još odbrana master rad. Tako, da. Aferin. Evo da bude hajrli ako Bog da kroz ove ramazanske dane. Ono što smo danas željeli, Hasane, jeste da našim slušalcima prenesemo jednu tvoju intimu, jednu uspomenu na nešto što smo svi na neki način osjetili, ali bilo je prostora da to i svako pojedinačno od nas uradi. Riječ je, dragi slušalci, o godišnjici otvaranja Al-Adže džamije. Sjećamo se ushita, radosti onih mjeseci prošle godine koji su nam nagovještavali otvorenje Al-Adže. I s tim u vezi je Hasan, dragi slušalci, napisao jedan zaista prekrasan tekst Šareniko naša. Sad kad smo se mi dogovarali za ovaj razgovor, upravo smo na ovom terminu Šarenika zastali. Zbog čega, Hasane? Pa Šarenika nije samo dio moje nije dio mog samo ličnog sjećanja, nego na dio neke naše kulture, hortikulture doslovno, jer šarenika često raste u našim bašćama. Šarenika u stvari ona naša domaća jabuka i kada je stavimo sa ostalim sortama, nekako prvo nju uvijek biramo i kada je jedemo onako i biramo je najrađe i za pekmeza, doslovno je tako. Šarenika sama po sebi ima te tople boje i kada sam pisao to, kada je sve došlo do tog nekog kratkog prozno poetskog teksta, prvo što mi je naopalo jeste bila ta šarenika kao nekako prva asocijacija na našu Al-Adžu, na našu šarenu džamiju, doslovno. Upravo tako, ona je na neki način privukla toliko ljudi sebi kroz svu tu priču o istradanju i rušenju, istradanju našeg naroda u Foči i kasnije svu tu priču koja je pratila zaista nevjerovatan ciklus, put njene obnove. Da, Al-Adža više je u stvari postao objekt koji nas sve veže i tako da je nadišao tu svoju dimenziju objekta, nadišao svoju tu arhitektonsku dimenziju. Meni su bile simpatične i one neke rasprave prije nego što će se otvoriti, pa su neki zamjerili i govorili nije to kao što je bilo i tako dalje. To je očito je bilo da je to bilo prepuno dobrih namjera jer u stvari nije to bilo do čiste estetike, bilo je to do estetike jednog sjećanja, estetike onoga što nas sve zajedno veže. Na neki način Al-Adža je makar ona i ne okuplja svoj džemat kao što je nekad okupljala, ona će na neki način uvijek nas okupljati, pa makar i tako čak i mi koji je nismo zapamtili prije nego što je ona bila srušena od strane agresora. Slažem se zaista jer imamo i podatke da je evo u mihrab Al-Adže džamije od 4. maja kad je obnovljena pa do kraja recimo Ramazana prošle godine jer je bilo nešto zaista tipa fenomena se počelo događati, da su se ljudi javljali tamošnjem imamu Dženan Efendi da žele doći na iftar, da su džemati čitavi sa autobusima stizali, preko 150 imama je stalo u mihrab Al-Adže džamije, što na redovnim namazama, što na džumama, što na teravih namazu. Sama ta činjenica koliko je povezala ljude iz svih krajeva Bosne i Hercegovine zaista nas čini ponosnim.
Da, vredi uvijek istaći taj podatak i uvijek ga govoriti. Prošlogodišnji u stvari Goraždanskog motvista, ta akcija da dolaze ljudi i tako dalje, je jedna velika stvar koja u nama može probuditi taj odnos, iako on kaska, iako on manjkav i krnjav, može nas ponukati, može nas motivisati. Ono što je i prvenstveno i smisao džamije jeste da čovjeka ponuka, da ga motiviše na ono dobro. Napisao si, neka i tvoje šare upamte naše dove kojima molimo Boga za sve što su od umeta Muhamedovog pogeti, da se usprave. Za sve što su u jarmu, da se oslobode. Za sve koje trga ruka tiranije i nepravde, da ih toga raskuje. Pa ti stihovi su nastali prije tog gornjeg teksta Šarenci i nekako su bili, te šare jednostavno su toliko omamljive da se one mogu prenijeti sa tog nekog mikroplana džamija Aladži na neki makroplan, ono što je simbol. Simbol nas uvijek nekako ushićuje. Tako da te šare su u stvari simbol nekog, za mene su bar simbol nekog spajanja tog pojedinca sa zajednicom, te male zajednice sa umetom. Umet, taj fenomen, ta određenost za koju se vežemo i već toliko godina i neka smo je razumijevali ovako, sad je razumijevamo onako, ali umet je u svakom slučaju ostao isti, čak i ako više ne čini ga nešto teritorijalno, čini ga ono što je u našim srcama i našim dušama. I te šare koje se faktički protežu od Isfahana preko Turske do nas su stvari simbolizuju tu našu vezu. Odnosno, ta umjetnost šara u džamijama i inače kod muslimana u stvari uvijek predstavlja, po nekoj definiciji islamske umjetnosti, uvijek predstavlja taj neki odnos sa Bogom, a ne sa onim koji je slikao te šare. Autor u islamskoj muslimanskoj umjetnosti uvijek poziva na Boga, onoga koji ravna svemirom, onaj koji gospodari ljudima i svim na ovoj zemlji. Obnova Aladže džamije, obnova naših džamija su jedno generacijsko iskustvo za muslimane, za našu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, obzirom na također još jedan prisutan fenomen da zapravo je s povratkom, sa izgradnjom džamija, da su to bili prve ćelije povratka, prve ćelije obnove naših zajednica, posebno u mjestima gdje su Bošnjaci protirani. Evo sad se sjećamo Aladže, ali tu su na stotine drugih džamija, naših tekija, vjerskih objekata, koji su u smislu onoga što je Aladža, dakle privukla, što je odaslala kao magnet, također na neki način istu imali poruku, istu su imali snagu da privuku ljude. Da, pa inače u nekoj toj muslimanskoj mahali, muslimanska mahala je uvijek morala imati džamiju. Makar ona bila u nekom ruralnom ili u nekom gradskom predjelu i ona je ta koja okuplja ljude. Imamo taj fenomen gdje naši ljudi koji su otišli u dijasporu, u stvari nakon formiranja te manje zajednice, uvijek su na prvom mjestu imali gdje i kako i šta sa džamijom, gdje kako i šta sa vjerskim aktivnostima. Tako da je uvijek džamija, pa tako i u našim mjestima prilikom tog povratka, uvijek bila mjesto na kojem se okupljamo. Uvijek bila to neko vrhovno dobro. Mislim, najviše dobro oko kojeg se možemo okupiti, jer ono je na neki način podsjećalo i na ono dobro koje moramo uraditi u ostalim dijelovima naših mjesnih zajednica, naših sela, gradova i tako dalje. Tako da džamija kod nas može se reći nije izgubila ono što ona stvarno jeste, to jest da okuplja ljude, da okuplja ne samo broj, da ne okuplja samo džematlije, ona okuplja u stvari ona okuplja srce. Potencijal, ili tako, bravo, koji imamo. To je ono o čime se može, potencijal koji može ležati uopće u jednom džematu, u jednoj zajednici i tako dalje. Na neki način. I ono što i trebamo shvatiti kada u pitanju džamija, ona mora dati pravo i pojedincu, jer ne treba nikad za koliko god pozivali na zajedništvo i na džemat i tako dalje. Pojedinac je
onaj koji čini upravo taj džemat i svi nekako se krase različitim kvalitetama, različitim dobrima, različita dobra nosi sa sobom. Tako da nekako sam svjedokom jer sam ta generacija 94 i vraćali smo se i sjećam se tog nekog prolaska i te neke vezanosti za džamiju i tako dalje, koliko je radosti donijela djeci, koliko je ushita donijela odrasli, koliko im je u stvari dala snage, jer sva ta aktivnost oko toga u stvari traži od tebe da budeš aktivan i na nekim drugim poljima. U stvari razvija se ta svijest koju moramo imati ne samo o Bogu kroz džamiju, već svijest uopće o zajednici i svijest o instituciji. Ne treba zaboraviti da islamska zajednica je ta koja je koordinirala svim obnovama i koja je pomogla sve obnove naših džamija i ono što se i nama uvijek isticalo kao studenti na fakultetu je to da čuvamo našu instituciju. Da imamo taj pojam o instituciji kao nekom vezivnom tkivu i da u tome svemu gradimo i taj neki kritički i samokritički odnos. Zaista lijepo, dragi slušalci i gledalci, da upamtimo ovu, način na koji je Hasanov opisao zapravo šta nam je džamija, vrhovno dobro. To je zaista krasno, Hasane, što ste kazali. Evo, baš ćemo to nastojati da upamtimo. U nastavku, evo, kazali smo da nas u ovoj sedmici očekuje i obilježavanje dana džamija. Ove godine, evo, zbog okolnosti u kojima jesmo, ne možemo u džamije, ali možda džamija može doći nama. To uvijek stoji i uvijek takva neka konstatacija uvijek podsjeti na onu sufijsku mudrost gdje sufije uvijek insistiraju na tome da džamija, da tekija uvijek prvo mora biti podignuta u našem srcu. I na neki način kad je dolazio Ramazan, ako ga mi već doživljamo tako kao da dolazi, kao neka jedinstvena prilika, onda u stvari shvatimo u stvari da je nada koja će uprkos našim izostancima, da je tako nazovem, iz džamije, ona će uvijek preživjeti. Ta nada da ćemo biti čestiti. Možda nas upravo taj neki mirni vakat u kojem smo dočekali Ramazan u stvari ponuka da popravimo možda neke stvari koje do sad u Ramazanima nismo uspjevali ni primijeti ili nešto tako. Tako da i ovaj musibet, ono što nas je zadeslo u iskušenje, treba tražiti u njemu prednosti. Ne treba kukati i tako dalje, treba tražiti prednosti u tome. Možda se u ovom dobu, možda ćemo više upoznati svoje porodice, možda ćemo više nego ikad upoznati potrebe onog drugog. A Ramazan je na neki način došao u taj, ajmo reći, u pravi vakat ako razmišljamo na tom fonu, jer sa Ramazanom uvijek dobijamo osjećaj više spram ljudi koji su oko nas, ne samo spram dijela koja nas vežu za naš odnos sa Bogom. Ne trebamo naravno ni kriti, ljudi smo. Bojazan, strah koji smo imali spram ovih prilika u kojima smo se našli. Naravno, utočište uvijek kod uzvišnog Allaha, u njegovo okrilje. Čovjek se uvijek sklanja kada mu je nešto nepoznato, kada mu se javljaju strahovi, kada mu se javljaju nedoumice i evo, ne možemo da ne primijetimo da je dosta tegobe otplahlo, tako bih rekla, sa početkom Ramazana i u vezi sa ovim okolnostima u kojima živimo. Jeste, i sam vjerujem, i drugi su stvari vidjeli da je ta ramazanska neka aktivnost koju čovjek teži i tako dalje, otklanja upravo tu paniku, tu brigu i tako dalje, jer imamo osjećaj, jer znamo da se valja posvetiti nekim drugim aktivnostima, ne samo čitanju vijesti o tome, čitanju vijesti o virusu i tako dalje, na neki način izdigne nas i ne izdigne nas na način da postajemo, da ignorišemo, da postajemo neki zabludjeli sanjari i tako dalje, već jednostavno dobijemo
tu neku pogonsku snagu, dobijemo u stvari tu snagu, ono što Ramazan donosi, to je onaj, što uvijek istaknem, Ramazan je prilika za jačanje tog takvaluka, te čestitosti, pa onaj takvaluk dolazi od takva, a takva u arapskom jeziku ima značenje skupljanja snagi, stvari. To je stvari Ramazan koji će nam pomoći da skupimo snagu za sutra. I ono što ulijeva nam nadu jeste to da ćemo prebroditi i ovo i da ćemo izaći iz ovog jači kao ljudi. Evo samo dakle, u nastavku našeg razgovora da zamolim za još nešto, pošto smo danas već najavili, očekujemo u našem centralnom dijelu iftarskog programa profesora Mirzeta Hamzića, poezija, istraživanje, pisanje, to je nešto što je zaista Allah dželešanuhu vama kao talenat, kao dar podario i na tome smo zaista sretni i zadovoljni, pratimo vaše pisanje i mnogi koji prate to najviše putem društvenih mreža pozdravljaju taj talenat i zaista je u svojoj raskošnosti vrlo značajno evo da možda se zaustavimo i da evo istaknemo temu današnjeg iftarskog programa, a pošto ste tako skloni i tom dijelu umjetnosti da možda malo prokomentarišemo. Danas želimo govoriti o književnoj komparaciji motiva Habila i Kabila, a zadržat ćemo se na pjesmama Mahmuda Derviša Ja sam Jusuf, oče moj i Ibrahima Kajana, Lisica moga brata. I jedan i drugi pjesnik, iako su žive dakle u potpuno različitim dijelovima svijeta, imaju određene, možemo kazati, podudarnosti koje se mogu izanalizirati, vrlo emotivno, vrlo motivirano govore o tom jednom kuranskom također motivu. Habila i Kabila. Da, Habil i Kabil, iako je u toj kuranskom kazivanju ne spominju se imenom, ali ono što uvijek se vraćamo i ono na što su se našim prvim mufesiri vraćali, jesu te predaje koje spominju njihova imena i u stvari šta se to desilo, šta je to navelo Kabila da ubije Habila, otkud to prvo ubijstvo na zemlji i tako dalje. Ono što i kada je u pitanju i pjesma Mahmuda Derviša, velikog Mahmuda Derviša i ta pjesma poezije otpora Ja sam Jusuf, oče moj i ukucajte na YouTube, dragi slušalci, i čujte Mahmuda Derviša kako je recitiran na arapskom jeziku. Imate i prijevod i na engleskom i možete je naći na internetu i u prijevodu na bosanskom. Samo da kažem, Hasane, ja sam pripremila kad budemo imali sa profesorom razgovor na kraju, planirali smo da pustimo interpretaciju pjesme Mirze Sarajkića. Isto također izuzetan. Inače i prevodio je Mahmuda Derviša. Baš je profesor Mirza Sarajkić, onaj koji je kompetentan da govori i o poeziji otpore i tako dalje. No da se vratimo na Habila i Kabila, treba znati da su kuranska kazivanja kao i Kur'an na neki način na cijelom svom planu u stvari data u tim elipsama. Mi u kuranskim kazivanjima ne vidimo imena, ne vidimo datume i tako dalje. U stvari Kur'an time postiže svoju stilsku vrijednost koja je u službi njegove poruke, jer on se ne opterećava detaljima i tako dalje. Tako da mnogo priča smo konstruisali kroz predanja koja su nam došla i od drugih religijskih tradicija, od kršćana i jevreja i tako dalje. Tako da smo imamo i tu priču Habilu i Kabilu, mada i iz tog kuranskog kazivanja ulazimo i stvari. Treba znati da kuransko kazivanje o tom ubistvu počinje nakon dijela kazivanja o Benu Israilu i upravo nakon onog ajeta kada im se kaže da će lutati 40 godina, a onda slijedi to kazivanje i ono što je meni zapalo za oko dok sam čitao, jedan termin sev'e, koji se spominje u kazivanju o Ademu a.s. i njegovoj ženi, jer gdje se kaže da su im se otkrili njihovi stidni dijelovi kada su učinili taj grijeh sev'atuhuma, pa su oni to pokrivali. U ovom kazivanju o dvojici Ademovih sina, to jest Habilu i Kabilu, se ponovo spominje ta riječ kojom se ovaj put označava to mrtvo tijelo.
njegovog brata. Mrtvo tijelo njegovog brata i Allah šalje znak Gavrana i opet prema predanjima. U stvari, prema predanjima imamo slučaj da Allah Đelešanuhu podučava tu podučava Kabila i u stvari šalje dva Gavrana po predanju koja se međusobno koja se sukobe, zatim jedna ubije drugog i u stvari Gavran ide dalje od onog što Kabil nije znao, to jest Gavran u stvari zakopava to tijelo drugog Gavrana. Jer i da se vratim, ovaj termin, otkud to isti termin za stidna mjesta, otkud to isti termin za mrtvo tijelo. To je ono što je u stvari u jednom ono što je pokrenulo onaj stid u Ademu i njegovoj ženi i ono što je pokrenulo neugodu i u Kabilu, dakle tijelo koje nema života, ona neugoda nakon počinjenog grijeha, faktički ono što nam ipak ne da mira. I u tom kazivanju o Habilu i Kabilu, Kur'an govori da je Kabil na neki način potpao, da nije to bilo tek tako scenski, onako filmski, da on tek tako ubije svoga brata, to je imalo svoju priču kroz kurban, kroz tako dalje. Habil mu govori da on želi da Kabil ponese i njegov grijeh, jer Habil ne želi dići ruku na svog brata. To je jedna velika poruka. Želiš me ubiti, ali ja ne želim. Želim, ponesi grijeh. Ponesi ti taj grijeh. Tako da, i onda Kur'an kaže da je on potpao po taj svoj nefs, obuzeo ga taj nefs na neki način. Mufesiri kažu da ga je taj nefs, to ono njegovo unutrašnje, kaže, ohrabrilo ga, a drugi opet kaže, ukrasilo mu tu mogućnost, taj postupak u stvari. Na neki način kao da, međutim onda vidimo u stvari kako zamašerito vidi podučavanjem, uzvišeni Allah šalje Gavrana koji ga podučava na koji način da postupi s tim tijelom. I kako se nastavlja u stvari kuranski tekst nakon tog kazivanja, ide onaj ajet zbog kojeg smo mi toliko ponosni na naše islamsko učenje koji govori o čuvanju života i zabrani ubijanja. Ubiti jednog čovjeka je kao da smo ubili cijelo čovječanstvo, a sačuvati jedan život je kao da smo sačuvali cijelo čovječanstvo. I to je ono na što smo na neki način, što nas uvijek čini, ne treba to kriti. I upravo taj ajet dolazi nakon tog kazivanja o Habilu i Kabilu. Naravno, vrlo nježan je taj prelaz između kazivanja i te poruke u stvari nama kroz Kur'an. Tako da su motiv Habila i Kabila kao oni, jer Kabil je bio prvi koji je počinio ubistvo i kaže se da će svako naredno ubistvo imaće on udio u tome na neki način. Ali ne treba zaboraviti ni ovo, nakon što mu je Gavran pokazao i tako dalje, to kratko kazivanje govori da se Kabil ipak pokajao. Da. Ipak se pokajao. Tako da nije čudo što su i Kajan i Derviš, odnosno Kajan prije svega našao motiv u tome. Stvarno, eto, baš kad je jednom profesor Hamzić u preporodu napravio izbor iz Kajanove poezije, ta je pjesma nekako na neki način meni bila, nekako su se spojile te dvije pjesme i uvijek sam, evo i sa profesorom već duže vremena smo to planirali, najljepše što smo mogli evo u Ramazanu to da na neki način osvjetljimo i vrlo mi je drago što ste evo danas i vi to potencirali, što evo u mjesecu Ramazanu kad dobro dakle preispitujemo sebe, to bi trebao biti jedan od imperativa u mjesecu Ramazanu. Ovo što ste kazali, to obuzimanje nefsom. Danas mi ne možemo fizički nekoga da ubijemo, ali bol koju nekom izazovemo, dakle nešto što će ga toliko povrijediti, nešto što će u njemu pobuditi ovakvu reakciju, dakle ti si mene uvrijedio, ti si mi to rekao, ja ne želim to da uradim. I kako sjajno ste rekazali, nježni prelazak od jedne takve dramatike
koje Kur'an časni spominje, dakle namjere, pa do samog čina ubistva, pa sklanjanje dakle dokaza, odnosno tijela, spremanje tijela kako treba, pa onda pokajanja, dolazi to opomena cijelom čovječanstvu. Onaj koji ubije jednog čovjeka koji ništa nije zgriješio, kao da je ubio cijeli svijet. A onaj koji spasi jedan život, kao da je spasio cijelo čovječanstvo. Da. To isto, baš mi je drago što ste to istaknuli. Evo, samo da za kraj kažem nekoliko dijelova iz stihova, danas ćemo to malo u iftarskom programu opširnije. I kaže Ibrahim Kajan: u trenu kad me ubi brat moj, uzdigoh se iznad užasne propasti, gledajući svoju krv kako se rujna poput unutrašnjosti bića ljubljenoga lijeva po pijesku. Tad po zemlji pade gospodarova zapovijest da krv nikada neće u pijesak potonuti i počinitelja od zla najvećeg zakloniti. Tako je bilo sa mnom i sa mojim bratom nesretnim. Da. Evo malo kratko ako možete komentirati. Takav zulum o kojem nam Kur'an govori je ono što ne prestaje. Čak kada zemlja upije svu tu krvi i sve to ostaje. Ostaju mrlje. Ostaju mrlje među onima koji insinuiraju, među onima koji nukaju na te stvari. I ti ljudi bivaju označeni. Ti ljudi bivaju označeni tom hrđom. Na neki način, ako se pozovemo i na ovo da će i Kabil imati taj udio u svakom ubistvu, to je na neki način upravo to, jer takav koji se povinuje takvim strastima za krvi i tako dalje, uvijek će imati tu prepoznatljivu crtu, jer ljudski rod, koliko god bio sklon griješenju, takve nakaradne vizije, takve nakaradne umove će uvijek prepoznati, uvijek će gledati način kako da ih spriječi. I nažalost takav zulum može doseći teške može doseći duge staze i tako dalje, ali on je na neki način uvijek prepoznatljiv. I ono što je veoma bitno, on se da spriječiti, da se spriječiti kod onog kod koja je prisutan taj naum i da se spriječiti jednim kolektivnim uprezanjem. Zašto i Kur'an uvijek govori kad govori o zajednici, kaže naređuju dobro, odvraćaju od zla i tako dalje. To je upravo to stvaranje nekog aparata koji će nam omogućiti da sasjecamo sve te nevaljalštine, sav taj zulum, kad bi ga gradirali, možemo ga na različite načine gradirati, omogućava nam da to sasjećemo u korijenu. Neke stvari, kao što je recimo zavist, ne možemo iskorijeniti. To je prirodno čovjeku. Prema predajama Kabil osjetio tu zavist i tako dalje, prema Habilu i tako dalje. Ali je mogo je kontrolisati. Kao što je potpao pod nju, mogao je i kontrolisati. Na kraju ostala je jedno kazivanje kao opomena cijelom čovječanstvu i sa zaključnim tim ajetom nakon tog kazivanja o vrijednosti očuvanja ljudskog života. Evo da samo prenesem zaista i lijepe poruke i selame naših gledalaca koji su se javili iz Velike Kladuše Sulejman, Ismet iz Italije. Evo sad kad već spominjemo Italiju, nadam se Ismete da ste dobri, da su nam svi naši ljudi u Italiji dobro i da se, ako Bog da, situacija tamo popravlja. Upravo tekst koji smo spominjali, Šareniko naša, nastao je prošle godine na putu ka... Stihovi su nastali na putu ka Italiji, a tekst je nastao u Italiji, u džematu Bjela. Pa onda evo prilika da ih poselamimo. Ja sam se čuo sa nekima iz tog džemata. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da budem tamo i to baš tik pred godinu kada će oni otvoriti vrata islamske zajednice Bošnjaka u Italiji i ovim putem ako nas slušaju ja ih selamim i oni su sad također u velikim projektima gdje moraju otkupiti te prostorije
tako dalje. Ja se nadam da će ta akcija, da će se ljudi odazvati, ne samo ljudi iz Italije, nego ljudi iz dijaspore i tako dalje. Da će se odazvati i pomoći našim džematu, jer tamo su ljudi zaista uradili jedan odličan posao još do tada, a tek samo od tada. Tako da i taj tekst, i sjećam se na neki način, to je mali džemat i gdje smo klanjali, ja sam im pročitao baš na dan kad je bilo kasnije u stvari, kada je taj tekst, čini mi se, na tu noć kada je on recitovan u Aladži, jer Hor Derman na čelu sa Adlom Mujić-Pajić, koja je u stvari, na njeno traženje sam i napisao ovaj tekst i onda je to na neki način leglo, jer smo ranije imali ta iskustva u koordinaciji različitih aktivnosti, tako da su oni u stvari čuli taj tekst ili prvi ili drugi u stvari, koji su uspjeli čuti taj tekst. Baš mi je drago da smo danas slušalcima također skrenuli pažnju i podsjetili se na to, a kako idemo prema danu džamija, u cijelosti će, ako Bog da, biti interpretiran Hasane u našem otvorenom programu u četvrtak na sam dan džamija. Da prenesem još nekoliko poruka. Abdusamet Podojak, veliki selam za pjesnika, alima, pisca Hasana, čije riječi uvijek rado čitamo, baš kao i ove predivne stihove o Aladži. Čamila također selami, tu je i Refik iz Bosanskog Petrovca, iz Podgorice Bajram Dizdarević, tekstove i zapažanje rado čitamo, samo naprijed poruka od Bajrama iz Podgorice. Hvala vam za javljanje. Meho Manjgo, selam za našeg pjesnika Hasana, Bogu hvala, milina je čitati ono što napiše, a ljepota je i slušati kako govori. Jedno od boljih gostovanja koje sam slušao po retkom periodu. Aferim, stvarno, ja je također zahvaljujem Hasanu što je svoje ramazansko vrijeme odvojio za nas, dragi slušalci. Halid iz Graca, Ajša Hadžikadunić, Aldubaš iz Doboja, našeg zavičaja. Drago nam je da nas slušate i niz Bosnu. Evo, zahvaljujemo Hasibi, Nafija iz Bugojna, iz Švedske Hasiba, iz Kalifornije Hasan Delić, Međid iz Njurka. Imamo i iz našeg herojskog Pobuđa, našeg lijepog Podrinja od Hadžije Ibrahima Ibrahimovića također salame, isto naši dragi prijatelji. Evo, što reći nego da nam je drago da smo obradovali naše slušaoce, oni koji su nas pratili. Nama je bila želja i nijet danas da se prisjetimo tih zaista trenutaka koji se samo dese čovjeku jednom ili se ne dese, kada je u pitanju Aladža, i nas kao zajednice, generacije, da smo to doživjeli. Upravo to, čak i kada je u pitanju taj tekst, ne znam, da je sačekalo godinu, pitam se da li bi uopće mi išta od toga i naumpalo i tako dalje. Nego jednostavno taj moment koji smo svi na neki način živjeli, od islamske zajednice pa do svakog faktički džematlije koji je na to gledao. I evo, još ćemo zahvaliti iz najavljanju Ediru iz Ciriha, a za kraj ja ću samo ove stihove koje je uz tekst Hasan tada napisao. Ima ih, Bože, od muke se raspinju, ima ih, pogledi im padoše uniže, u zemlju, tu kost i kamen združiše, uniže, otklen se ljudi i propinju i niže, gdje stjenje bit svoju okali, ima ih, ni rod, ni kam nisu nam zatrli. Ima ih, Bože, Bože, i nas ima, ti ćeš svidit račun svima. Aferim, Hasane, do neke druge prilike, svako dobro, najbolji ramazanski uspjeh vam želim i evo, ako Bog da, naravno još ove formalnosti vezane za akademski rad, da bude hajrli uspješno i amin. Ako Bog da, do neke druge prilike, svako dobro želim i dobro nam došli, svakako nastavit ćemo našu saradnju. Alma, hvala ti puno na ovoj prilici na gostovanju, hvala ti na takvim divnim riječima i hvala našim slušalcima kao i uvijek. Tako je. Hvala vam, dragi slušalci. Ostanite uz ramazanski program Radija Bir. Gost popodnevnog ramazanskog programa bio je Hasan Hasić.